Ka kurim jong uba George B. Lingdo ubalong ukertong ka Trinamal Congress na kakhatar umroy constituency Riboy District kala ujor da ka ejahar shikipulit ka PIC Kapmara ka bahab hapo ka police station Umyam da ka bakeno bakala sya jorong kti hagishinrang kiba omla banithu satya. Katkum ka jingkeno na katay ka longkami kala keno bagi tay gibriu kibala jorong kti yaka kidey kibala kran ktin klam akor hajan kaying bagi syong kisa ha umroy laban saru hasitang senya jong ka arpuay tarik bat arpaw ar tarik urempang ar hajar arpaw lai kabala wanra e katay ka jingja syak ta akti haway ubriu bala itu kerteng. Katkum kanong ujor bala tho hakasiti ujor kala keno bau kurim jong ka ubalong ru MLA barim baru balong ru ukertong ka TMC na ka umroy constituency uba George B. Lingdo klampen slam ulapun sikipulit ka PIC Kapmara ban pentem ban kinwan ban tem katay ka jingja penban uhe kipulit umshim la shimkhya la ka kamram. Hakasingi ka babut kalami biang ka jing penhe jingruai hakamat ka ying jongki bat katay kanong ujor kalami syabar ban yakren bat kerpat bakin penhe sur jingruai penban kala khe biang ka jingjrong kti persya yaka bat ikipara shenrang jongka haba kilak thong katay ka kali hadu kibenta ka snong nongra. Hakatay ka jingja katay kanong ujor kala mensaw hakibenta ka kti bat kumjo kamet kaphan bat ru ka kali bagi penankam kala julor lun. Makwa man bersai hakamat mungkin gajing syak no jong ha bagi para jong ha bukala ja hakastep apuway tarik urempang ha umroy nongra ang panmap na pi mga 4 million man kren kung kini gajing ja gajing im jong ha kaya kasi ningkong yung ha nasyam jing mga kren ikita gajing ja giba snosi ktang gibawan na kayin jong ha ngan wat nung suy mga supuli na kani gajing thok gibang nga wala ay haka FIR haka por pembakat asi pawan step ladan kakali maruti kebelayang hajan ying bat nakata kakali lami kejintem kebasawa jam bat ngala kendit na batia ngala lipek na jing kangye mentip kadai kakali jongno bat hadien bagi lai iyang na sedang banhala bat man keren bagi kian klam akwal namar ukun sukhadu katang lais nampang dan pedang kerjing sitong ngalami na yeng da kerjing tumu bandek kerpat begitu kubriu di badan hakali penduna ya kerjing sawa kerjing tem henrei kita ki badan hapo kali telah la bat kila pendon kam da kitin klam akor bat kila takti yang bat ha kerjing king ngala perta beriyo kerjing era da kani kerjing perta anut ki parasin rang dan bat wei parlok jengki kilawan marek sabab hindi kita kipadon hapo kali kilaphen adien kata mga baki angut kipara lembat parlok jengki nila let budien ni kata kali da kecing tumu banwa le kidaw na kita kibasyong hakali balay kilatim latla dapat takti yanga adien baki layat katu kat nipor kata kali kelasangi akas nong umroy nongra lahir nak kali dah kecing tumu balik keren kita badon ha kali hendak kita dan pat bun ngot kiberiu kipala ap lupa hasurok bat lami kejing syak tak ti persyak yang lembat para parlok jongki uwei na kita kibasyo yang ubalatip kum wilson sedap ula kenjat yang anak po mana kejat katba ladon lagi wei kipala persang bangsi ya wei na kipara jonga da utelai na rendang tangba kila don ru katu kat ningut kibalaya rap ini manlait na kate gijing syak thombor hadien bangilawan pai seying kata ka kali marutika kalawan biang hajan jing juni bat kala penhek jing wai bat penpa awan biang hadu kumba saw bejenis nakaliang ilok jonga iba George B. Lingdo ila pun iki pulit hakap mara man pentip halor kate gejingja kejing pun jong ini kala long nado kapuar si baje lala bat kilayo banyak keren bat in charge dong hakap mara PIC hendai hadu saw beje mestep ru kita ki pulit iklamwan nakaliang jonga adap pendek ai da ka FIR kamera ha ka bayade bat kani ke jingja nakaliang jonga bakayin kesel ni so sik thang man yo in bin ni ke jingja ba ke jingsa khno e kayin kesel ni
kam tam habangi klem le ka e ka bangi bakla wan so tho jing bot bi brio ki nong song snong dani ginong krishan baba tang na ini daw ibarit yagi para marjan para snong para thau dan jing maksu yanga kila syo kila kenjat kila pop kila pura dagi rang ba brio dan bayarap kidan kilong kini badan lang tu sem yarap yanga dan mano ru penyarap nyesha be bro si para dan tangi we ikong pansnyat warji bat ilok do i belak loy penyarap ini la sim ki khun na jong la lam sayin yang ni la yo pani sok sayin na jong dan mano ru pala we ni ke jing jadi di tau ble patip ya ka e ke bangi ni yo bangi sem Agpat ginong umray baik ipai ba barok kai bakin nom so tho bakla ya ka e gijing pensai balam ler jong kitu ki bana sate siliam yak bom de gi penlong bade nyangi pada gi bade si siapa ki klemwan keli ki klemwan pertho para snong para kor para jai para marjan undan su kata gijing su tho jing bot lang ndai la su kenno ya ka ying ka sem jong ni Paklem nong rim, penjak buram ni kayim kasem dani kamtam ni ilok jonga. Nga kapat ikipat ba wat nom suthu bakla kamdan kanu ke bak kum katu ke bak ki kitna kati silyang kiwan ai katu kecing persai pi. Kajing say so ha ka rap karyang kajing men yakinong rap. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba ka jingpin mi ya ka scheme batmai Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urumphang Shanya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC.